Surat pakasaritaan ni Romnik iti probinsya iti Abra na Pauluan iti nasingpet a maestra. Sagudayan nga rod ti surat ni Romnik. Dear Cousin, sakbay man nga inak iburay kasin yung do'y pakasaritaak nga kahit ko nga itaklin iti programam ken pagkidawak iti balakad idanon ko man ti nabara nga kablao ko kada kayo di tanemar si studio nang runa ken ka nga timon deti nga programa. Kablawak pa ay dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya nang runa ka digiti nayat nga sponsors. Sa nga pulo atawen nga nagtrabaho iti balasi taaw kasinyong. Rason no apay nga iti tawen ko nga 35 sa anak pa nga nagasawa. Ulila akon iti amakin ina kasinyong. Wenno ulila kamin nga talungag kakabsat ko na kuma. Siyak tinagtinga te inaudi adamot iti abroad adat pamilyanan. Ket ti inauna nga iso ni Manang Rebecca iso tinang bayat ti kaadami ti abroad ken ni ading ko iso ti nangayaywan idin ken ni nanang sakbay nga pimusay. Adamot ten asawa ken duwa nga anak na isudan ti nagnaed iti family house mi. Kaya di agawid ak dito Pilipinas tapno ag for good akon kasinyong isu dati kinadenak. Aklunek kasinyong medyo madanagan nakidin ta ititawen ko nga 35. At dati amak ko idi nga amang ano sa anak ka makabirok iti kaparagpag ko kadagtenag nga agbalinak abaak. Damot langak. Adamot urnong ko. Iso nga nga idi nagforgudak nangi rugiak iti ursang kabasit laeng nga talyer ta amok te ag tarimaan iti luglugan ta may saak nga nga mekaniko. Mada dagiti gundaway nga ipalagip kanyak ni Manang Rebecca nga sumapulak kanumaten ti katakunay na ko iti biyag ta oray no adot urnong ko oray no nabayaga ka nagab-abroad awan ka no lat serbina no sa anak mat nga umasawa no sa anak to nga madaan iti bukod ko a pamilya. Kinagpaiswan na kasin yung talaga kasta ti plano. Iso na laeng ta medyo adda tortorpek nga agarem. Ken siya nga min sa anak nga basta-basta nga agarem. Ti kayat ko no nasingpad di babae no lakid din nagagat ken naanos okay kanya sa anak nga sa anak nga ti lalaki nga nakabase iti lang ati mesa nga babae nga asawaan siya lakid di may basta lakid di may pagpanakkel ko gaputa ada trabaho na wenno saan nasingpad naanos nagagat apadak okay kanya kon. Kasta unay tiragsak ko kasinyong idita dimtengen ti babae nga nagpitikan ti pusok iti may sang aldaw siya ti binaon ni Manang Rebecca ngayon matend iti PTA meeting iti eskwela da JR nga kaanakak. Ading ko, saan ka di nga mabaling nga, di ka pala mangluklukat ita, or ita lang nga bigat. Ha? Apay manang? Ay na, saan mat nga masango ni bayaw mo nga mapanagatan ti PTA meeting da JR? Katsyak, jak mat mapanawan ni Rain, ni kastaon ni sangit na ni, dapay aniit na. Mabalil na tawat manang. Alaman nga rod ading ko,
Urita awan mati pangtad nga ubrak. Ken may sa, tapno no, makapasya-pasyarak mat ah. Ingka lang makimiting, iji eskwela, di pagadalan da JR. Takasarita nakakanupay ni Mestrana. Ha? Abay, di met meeting ti parents aya, ti atendara. Wen, angem kunangar ti maestra ni JR, nga kalpasan ko no ti meeting, kahit nakano kasarita, dagiti naganak na. Angem saan ko mat nga, mabalin nga panawan ni Rain, madimot nga itugot ko. Tadamot aniit na. Ni bayaw mo, adamat pa ka kumikuman na. Iso nga, si kalaing ko man ti mapan makimiting. Ibagamlatan nga kaanakam ni JR. Ah, lakit mabalila tawat manang, ngim api nga nasken nga kasarita na dagiti naganak ken ni JR. Api nga nasken nga kasarita na kayo ti Mestrana. Ay naamumod dito yung kaanakam. Nasutil. Buli-buli pa hiji eskwela da. Siguro akit ada inaramid na ada basol na. Iso nga kahit akasarita ti Mestrana dagiti naganak ken JR. Ang hindi kami mabalin. Iso nga si kalat mapanen. Kaya't kukumaa. Tapno no maamuak no anya nga talagat araramidin ni JR iji eskwela dat. Kanayon mo't lakas tuyen. Kanayon nga paayaban ti Mestrana. Saan na bale? Nasingpot di Mestrana. Ha? Nasingpot ti Mestrana? Manang? Wen, saan ba't nga naungat? Iso nga ti pagsayaatan na, taurin no kasanot kaluko na ni JR. Saan namat nga, ungungtan, saan na nga babautan? Siyempre kat maiparit nga ro din ti agbaot iti ubing. Kadagita mangisorsoro manang. Ada iti lintag dayta. Wen, amog dayta. Angem uray pay. Ngamin amin nga nakasarsaritak nga naganak nga kaeskwelaan ni JR dagiti anak da kastamat ti bagada. Anya? Nasingpet kano ti maestrada. Ket iso nga natalged da kano nga iso ti maestrada. Tas tamo da nga saan nga agbaot. Ken saan nga agungat. Bagbagaan na lang kano ida. Iso nga nakaan-anos unay da nga maestra. Iso nga awan ti pagdanagam ading ko. No kasarita na kaman. Agad. Si kalatan ti dumawat ti pasensya wenno dispensar para kini JR. Kadi bagam nga pasensya nga di kami makaumay nga naganak ken kuana. Sige manang. Siak ti baka moro den. Ibagam laeng no sa dinno ken no anya ti section na nga pakasarakak deti classroom da JR. Saan ko yung pagarup nga? Si kamad gayam ti maestra ni JR nga kanaka. Helen. Ti amok no saan akon nga mailasin? Romnik. Ape ko mga saan ka mailasin. Nagka-eskwelaan tayo ti high school. Kanayon nga gabay ta ti tugawid eh. Kumusta? Okay lang. Halos sangsangpet ko laeng. Manibo di ti 10 nga taon nga panagabroad ko. Isungor nga siyak ti may naki-meeting ken nakisarita ken ka. Saan nga masangon damanang ko. Ken mabalin ko nga panawan deti talyer ko. Saan ka di pingagbasbasa dagiti anak mo, Romney? Ha? Awampay ti anak ko. Sa anak pengon ka nag-asawa. Takas ti kunak, 10 nga taon ko nga nag-abroad. Kasi ka, damag ko ket naanos ka kano nga maestra. Nasingpet ka kano, tasaan ka kano nga agungungot ka digiti ubing. Digiti estudyante. Ustot ako na. Saan ko amin nga
Kaya't nga damasaod dagiti naganak kadagiti pupils ko kanya. Uray no kasunod kinalukod da. Ano saklatan? Taday tamot ti trabaho. Ay, mas dawak nga ron ta. Permit loko ti kanakak. Uray no dakam di balay. Ay na, nakalukloko. Masabat ko laeng kat, danugan na. Sulpitin na ta likod ko. Ha? Aywan, kas ti aramid na ni JR. Kas tamat ti pumpumayan na kadagiti classmates na. Ken ultimo siya nga maestra na kat aramidin na ti kasta. Ah? Pati si ka nga maestra na? Sulpitin na kamet? Wen, ay nagluko nga talaga tayo nga JR. Ala, pasensya mo na Helen. Ay, Ma'am Helen, kunak ko ma. Pasensya mo ti ka anak ka. Nalukol nga talaga. Okay lang. Kasti ko nak, anong sakit da? Kan maawatag ka po ta ubing da. Ah, wenang nakarumad da dyan, nalabis unay di araramidin na. No pati maestra na kat. Ay, aramidin na ti kasta. Siguro agad, siguro naruwam kan, naluluko mo't siguro digiti anak mo. Ay, awan pa iti anak ko. Sa anak pa yung nga nag-asawa. Akasken ka, Romnick. Anya? Di ka pinag-asawa, kas kanya? Saan pa eh? Isang nga, tinagan ko, ti ID. Miss Pailaeng. Huwag ngagpaiso ah. Abay mo. Awan lang. Siguro naging busy ak lang iti trabaho. Iti kinamaestrat. Oo. Kas kanya nga naging busy mo iti panag-abroad ko ah. Angin madamot siguro nobyom. Awan. Idi adda. Adda pa'y nagbalin nga nobyo iti talo atawan nga. Awan mo. Saan lang adda kami ti nagkatuluyan. Oh. Siguro akat saan nga isudat na ikarya para king ka. Kat kaslakan dyan. Adamot na nobyak idi sakbayan ka nag-abroad. Ang siguro kat saan nga da kamit na ikari. Damag ko, idi adak di abroad kat nag-asawa mo ten. Ay, mabit laing nga, Ma'am Helen. Iso ka di balad-balayo? Saan kayo pingimakar? Saan pa eh? Baka mabalin kan to may pasyaren. Ha? Apay nga pasyaren na. Ay, kahit ko lang nga. At atidog ti oras nga pa nag-istoryata. Ngamin kat, masapol ko ti agawid tani. Agloko-loko mat ti ka anak ako. Kas lamang bulbuli man ang kadigiti kaeskwelaan na. Sige. Si kalatan, no kaya't mo't sumarungkar. Sige. Agyaman ak nga rod Ma'am Helen. Anya? Ay, na Diyos ko aya, deta nga JR. Talaga nga sakit ti ulo at ititid na. Pati ka din ni maestra na kat. Sul-sulpitin na, tikarat na. Huwag nga numanang. Mabainak nga rin iti ibaga na. Ay na, nagluko nga talaga deti nga JR. Permi ko na, maading ko. Ure di kiti ka ay ayam na dito eh. Aday wandan, takas ta ka naglaing nga agmang buli kan kadakwada. Ay, na Diyos ko, kababain ka ni Maestra Helen. Nakasingsingpet ba't nga rin nga Maestra Dayjay? Saan nga maununi? Uray no, kasanot kinaloko dagiti pupils nan. Saan na mo ti agungat? Naano siguro nga talaga. Kaya man nakaawat, manang. So, akong pagay mo sa asawa na ni Maestra Helen? Agam mo kayo kadi? Una manang. Api di mo malagip nga, agbats kami ti high school. Nagkaeskwelaan kami. Saan kami lang nagkaeskwelaan? Nag-classmate kami pa eh. Kan kanayon kami nga agab-abay idita. Medyo adda pa nagkurso na adak namin keng kuana idi manang. Ay iso dayjay ti Helen nga isistoryaim idi high school tayo. Ading ko. Wen manang. Nagdakkel ti nagbaliwan na. Medyo madlaw nga
Bimakatan ang balasang pelagaya, manang. Wan, balasang pay. Miss pala isuna saan nga misis. Siguro gapot busy isuna busy isuna ti kinamaestra na iso nga di pinagasawa. Damat na nobyo na idi. Damag ko. Uwin ka nung arod manang. Pada kami gayam ti gasatan niya. Agpada kami nga agtawan ti 35 ng agpadpada nga awang pa ti kaya nayat mi. Kaslada sa bali ka ipapananda ibagbaga maading ko. Manang? Adan samat plano nga mangaram king kuana. Awan timbaga nga kasta manang. Awan matkit ditidakas na ading ko. Ta single ka, single met ni Maestra Helen. Kaya nasing pati suna, awan mo ti pakaidamdamagan na nga madiji eskwela. Puro nasasaya at amin. Timangmangig ko. Nasingpet ni Maestra Helen kunadamot. Tahan na kano amot agunget, han amot agbawat kadigiti estudyante wenno pupils na. Ang adang tanamnamak king kwa naman ang. Ay na, dakkel tinamnamam ading ko no laki dinapasnek ka nga mapan mangarim king kwa na. Ken ipakita mo ang napudno ka. Ken adamat pagsapulam, ada negosyom. Ken adamat urnong mo tanang bayag nga nagabrod ka. Awan ti dakas na ading ko napadasem. Ang imapeng at nga di pinag-asawa. Ang mga mat no di na kahit ti agasawa manang. Baka akit kasla di kayo ti daddo mga maestra nga nagbagbakit na balasang. Kat padasem lata Ang mga mat no di na pa yung nabirukan dati lalaki nga kayat na. Sa bagay, umot ti mapukaw no padasek. Alan ading ko, tapno no makaasawa ka matan. Tapno adamat katako nay mon itibiyag. Narigat ti agmay sa. Ananuam data sapul mo. Ananuam ti adu nga kwartam. No awam mo ti asawam. Awan serbi ti gagat no awan ti bakat. Ken di mo kadi kayat nga maadaan ka ti putot mo. Kayat ko amanang. Asawa laeng ti kurang nan. Isu nga rod, padasim ni Maestra Helen. Nasingpit isu na nga maestra. Isu nga sigurado nasingpit tumat nga agbalin nga asawam, ading ko. Pangururayam kin ni Helen Barauk. Isat mo palaang. Tumagay ka. Saan tata? Kababain mo't no uminumak ti arak. Damok nga may pasyarin ti anak yo. Ay kaya mayat lata pagpaturid mo dahito. Saan tata Herman? Bakit no maturn o padagos ti anak yo kanyak? Ay saan? Amom, kayat ko pa nga may ka nagpasyar. May mo arbon ti anak ka. Sigurado ka. Uwan tata, agam amu kami ti anak yo. Tabats ko nga ro idi high school kami. Kaya nagkatugaw kami pa classmate kami, ti fourth year. Kastaya. Ay kita sayaan ka ro da. Asawaim nga ro din baraw kitnay. Bumakayo ti anak ka. Umayak pala agaram tata. Ipaasawa yung mat kanya kon. Akit, no kayat na nakalakid day. Kayat kumutayin. Anya ka data in tukot mo. Sabong laeng Tata Herman. Jakmot pa amo no anya ti kayat ni Maestra Helen. Helen ko namlatan. Sigurado. No kayat nakati anak ko. Asawae mo. Tatang ko namut kanya kaon. Mayat man na tata. Tulungan dak mga rod kini Helen. Tapno no alalistong aklunin na. Kiuna. Ito no mamisagang mangitugot katipulutan na. Saan nga dyan tasabong, saan mo't nga makanday ta. Alam mo nga rod tata. Basta tulungan da ka. Bumaban ni Helen tata. Alay, sige. Sumrik ka karutin di ta salas. Ang numalpas kayaw. Umay kanto tumagay, takaduin na. Sige tata.
Anya mo timagbaga ni tatang ko ken ka, Romnik. Ah, awan. Ay, baga na nga tumagayak ang saan ko na. Kababayin mo't damok nga umayag pa share ken ka. Madimot ano nakainumak. Hmm, kasta nga talaga ni tatang. Awan ka diti sa baling yung bagbaganan. Nga anya. May iba pan kanya. Awan mo. Ah, no kasta talaga yung paypaysom ti may nang pa-share kanya. Uwi na. Mm, napudno ti panggap ko ken ka, Helen. Ngamin, saan tan nga, saan tan nga umububing no, di ka lumaklakay kan buwak bakit ta. Pudnot ako na. Angim, narigat kami tata nga panawin, nang runa kanyak ta, iti trabaho, saan ko na nga masangot ti kakasto eh. Angim, adan samat ti pagsapulam, saan ka di? Wen, anda ti italyer ko. Rinugyak ti italyer ko, iti nagawid ak, manipo di jay abroad. Hmm, alakat nasayaat narigat met, nasyak nga maestra, may isa nga profesional, kat makaasawa iti awan na talgad nga trabaho na. Narigat met ano syak tut pang bibiyag ken kwa na. Ay, wala. Saan ko mo't ngay palubos nga kasat ti mapasamak. Ay, syak agad no, syak ti agasawa, syak ti rumbeng na nga mangbiyag ti pamilya. Hmm, kat, ay, nalipatak ba ten? Flowers for you, gaya. Agyaman na, Romnik. So, kumusta mo ti manang mo? Ah, okay man. Busy-busy nga gaw awir iti naudida. Hmm, ay gayam. Pasensyakan ka ni JR nga kana ka. No, pagsaksakitin na ti ulom iti eskwela. Ay na, narwamak ka dagit nga ubingan. Mano nga tawanan nga kasta ti ubrak. Kasta ti trabaho kon. Anusak ida. Hmm. Ay, pasensyakan. Awan ti amok nga maibagan. Um, um, mabaling ka di ka sa lutsoden king kano. Adda ka din namak. Adda ka din namak king ka Helen. Siyak saan ko kaya ti paligoy-ligoy, Romnik. Aklo na kakayat kumuten ti agasawa. Kasti ko nam sa anak ko nga umububing no di ka buwak bakitak. Kastamot king ka. Lumaklakay kan. No lakid din na pudno ti panggap mo. Api ka di nga saan nga. Saan ka nga ikan iti gundaway mo. Talaga? Ay, anya ti kahit nasaon din bagam. Kahit ko saon, kahit di ituloy mo laing ti panangarim mo kanya. Tanong makapanununak ton, aklunin kanton. Sige, uri magidiri na biing nga umayin ka pa siya rin. Saan ba't nga rin na bii? Busy akmat nga agaramit ti lesson plans ko ti rabii. Kwa. No kayat mo, numalpas to ti klase into no bigat, umenak to sukunin ta, inta mga nitirwar. Ay, sige. Mayatak iti singasing mo, Helen. Angim siyak ti akin sagot siyak ti lalaki nga rod. Ket siyempre anya nga rod, into no bigat? Sige, umay kanto nga rod sukunin, tayin tanto rumwar, Helen. Pakadak pa, Tata Herman. Ay, nalpas ka din, di pa nagsarita yaw, iti anak ka o barak.
Uwin tata. Pagbiit man, no, jak pa na ibus dito may sa bilog. Agawid kan. Umyang kalata dito yung baraw. Tagkaida kayo ni ti anak ka. Ha? Anya? Naangaw kayo gayam, Tata Herman. Sa anak nga ang baraw. Yung kalata kaidaan. Tapno agasawa kay taon. Ala na pang haasim baraw. Jak kayat nga agbaak ti anak ka. Jak kayat nga nanayon nga kasta nga awan ti asawa na. Ti kayat ko akit adamot ti katakunay na itibiyag. Ay damok pala nga rabiing o may mang pasyar keng kuana, Tata Herman. Ay sigurado lakit di nga. Kaguranak no, kaidak adagaws. Ay baamlat na. Gamata madagos ay, tapno no, kapilitan nga ipakasar kayo. Tatamot. Nabartik kayo, Tata Herman. Sana bali, agsubliak to, Tata. Angim, ti ko na namin kanyak, Tata. Dakkel kanot namnama. Dakkel kanot namnama ng aklunin na. Anya. Ay, nasaya at ano kasta. Agsubri ka nga ro damdaman. Sa paem, into no parbangaw. Ni mo, Tata. Kwa, Tata. Rumwar kami kano into no bigat. Ito no malpas ti trabaho na hindi pagadalan. Ing kami mangan ijerwar. Ay, get. Apo, ayan, nagkaapoy kang baraw. Paspasa ma. Tapno asawain mo ti anak ka. Ne, no rumwar kayo ito no bigat. Iyawid maun. Ha? Ay, talaga handa kayo, Tata Herman. Panawang kayo malaangin. Sige, Tata Herman. Ay, may itagay mo pa yung baraw. Saanin, Tata? Ito naman minsan noon. No kaayan ayat kunton ti anak yaw. Uri agsangutan ton ta agselebrar ta nga dua, Tata. Adapi ka di kayat mga orderen, Helen? Umanay day to yan. Baka kano kayat mo ba eh? Kwalatan, dessert. Oh, sige. Kumita ka dito menu. I win kayam, Romney. Helen? Ito no malpas tamangan. Sa dino ti papanantan. Kwa. Saan ka di nga itulnog kanto ni Jabalayo? Sige. Angim iladla daw mo to ta. Iranatan to nga na. Nga niya. Uri mga alas 8 to nga itulnog na kay Jabalay. Alas 8? Sige. No isuti ko nam. Alas 8. Ape nga ta nagladaw. Sana bali. Siguro ka... Anya nga ta? Ape nga ta nga. Alas 8 nga itulog iya balay ta. Baka dati rason na. Sige. Ada ka din napili mo nga dessert? I win. 19 eh. Sige. Waiter! Ag-order kami man ti dessert? Sige, sir. Sumre ka pa ilaing, Romnick. Sige. Sige, may Helen. Awan man ni tatang mo itad, tasangot ti balayo. No kasting nga oras, matmaturugin. No kasting amin nga oras, nakaibusin iti may nga bilog nga gin. Ayaw na niya. Bagay, pe alas 8 amin iti nagawid ag dirabi eh. Helen? Yan tangay na panik ni Kakon Romnick.
nga talaga nga pudno ti gagar mo kanya. Saan tan nga ibaybayag? Ha? Anya ti kahit mo sawen, Helen? Kaya't nakadi nga sawain? Ah, ah, Uwi na. No laki di umanugot ka. Api ka din nga saan? Isungor nga agar-ari making ka. Pwes, sige. Amangan no, awan ton ti dumting nga sa bali nga lalaki iti biyag ko. Panawin namit siguro nga agsimpa akon. Kastamot ti marikriknak. Madanaganak mo't 35 kon. Awan pa iti pamilyak. Madanaganak mo't. Amangan no sa anak ton nga makaanak. Iso nga saan kon nga ibaybayag? Oh, anya pala ti raramidem? Ha? Mabalintan nga aramiden ti kayat ng aramiden. Basta lakid di ikarim kanyak nga kalpasan na pagtulagan tanton ti kalay sata. Wen, angin kasano ni tatang mo? Amangan no makigtot no. Bebe am ni tatang. Sigurado lakid di nga kayat na. Sa bagay. Ket awan ka diti agbalin nga problema iti pamilyam. Dagiti kakabsat mo. Awan, Helen. Kayat dapigid di. Nga agasawa agmeten. O di, awan nga ti parikot. Umekan. Inta iti silid ko. Diyak na isaganaan, Helen. Ha? Pero beng ka din nga isagsaganaan ti kasyo nga banan. 35 years old tan. Ano nga years nga nag-abroad ka? 10 years. Isong nga rod nga diyak na isaganaan. Nasurok at 10 years nga awan ti padas kon, Helen. Agpadpada talaeng. Mano nga tawon mat kanya kung ngawan ti padas kon. Makaamuditan. Ti importante, saan ta nga agbalin nga baak nga duwa. Ti importante, agasawa tanton. Ay, sige. Helen. Aguri ka. Apay? Saan ka di nga naibagaking ka nga? Nasurok sa nga pulutawen nga awan ti patas ko. Ken? Amangan no, amangan no, maluksaw ka no. No anya? No, saan ka nga? Saan nga niya? Amangan no mabitin ka no, alisto ak naglipas. Ay na, basila banag dayta. Okay lang, maawatak. Ngamin kat. Agin inagagtapilain kat. Kaslaan niya. Kasla aglipasak mo tayo. Ay na, nagkepoy ka mo tayo, Romney. Saan mo nga minipalubos, amangan nga rod no, ma-turn off ka no. Umuno na ako naglipas ng mitisi ka. Amangan no, saan ka mapaglipas pa eh. Ipalubos mo lakit din. Ipalubos mo laeng nga. Sige. Kastaman di ko na. Agdata ka nga rod.
Siyak ti mangromansagin ka. Mm. Mm. Ah. Mm. 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 Ah, Romnick. Helen. Basta. Ah, 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 mm, oh. Mm. Ah, talagang nagpintas ti sukog ti barukong mo. Kagangit sa anak pa nga nagsikog, sa anak pa nga naganak. Mm. Ah, ah, mm. Sana mabalin nga. Sana mabalin nga. Siyak na ti aglipas kada kami. Iso nga, aramidik ti amin. Tapno umuno na nga aglipas ni Helen. Tapno saan nanto nga malipatan na ito'y damo nga panagkanaig mi. Ulit adamit dilak. Adamat dagiti ramay ko. Umakabaak. Tadi tuyak agpwesto. Dito'y nagbaitan dagiti lupuna. Tay nakbatok-batukin ti adale makarayan na. Ha. Ay, naalakan na singpita maestra. Di ka man agasog. Kadagiti naluluko nga estudyante. Wes, agasog ka kadagiti agik ko. Romney. Daytan, daw ko niti pagbatukan iti adalem nga karayan. Ket bumatok ako. Romnick! Romnick! Itulok ko nga aglipas. Ikarikatak nga aglipas ko muna. Apo, ore lagpungot. Ore naklapungot. May imasan na siguro ter aramide. Sige, iyon unig ko pa'y natitilak. Romney! Deta, narik na akon nga ni Morty tubog na. Deti medyo sumamit nga umalsem. Saan ganito agbabawi, Maestra Helen? Sabi ko Romnick. Rabawang ka nga ruten. Yeah. Ikariking ka. Nga bayat iti panagasawa ta. Bayat ti panagdenata. Agnanayon to nga paragsaking ka, Ma'am Helen. Sabi ko Romnick. Oh. Helen. Romnick. Helen. Romnick. Helen. Romnick. Mapanin, Helen. Nakagaya men. Bakit?
Nakaluto ak no kuan ti pang maliman. Tapi nga ti agun uni. Di ba sungsungbat? Simreklatan ni Gisilid mi nga. Kasla dinak na panpansin. Ay, tatang. Ay, nakalutak no kuan tatang. Mabalin yung team muna nga mangan. Tagidang kam tulatagan ni Helen. Ay, sanak ka magmangan ti Rabi Ibaraw. Ay, adu ti saan mo pa nga ambuay ah. At damom nga rod. Damom iti makidin na kada kami. Wanda dito yung mati kayat ni Helen nga pagyanan mi, tata. Nalawa mo di pamilya house mi ah. At damot bukod ko nga silid na pagyanan mi ko mga agasawa. Hanggang kay kayat mo't ni Helen nga agyan kami dito. Siguro agad di na kayat nga may sakay dito. Ay kay kayat ko kuma ah. Nga may saag dito baraw. Ha? Baliktad kayo mo tata. Kay kayat yung din nga awan ti kadwayo. May met nga dakam dito atap nga damat ti kasarsarita yo. Eh ket ti abuk ket iawid mo ti alak ko. Saan bait? Dito kayo mo't gayam gagyam baraw. Ket abing kakasla kay kayat mo pa nga labas ta. Saan ka makatagarikit ni? Sang-sangpot ni Helen. Huh? Di kayo maawatan tata. Mga laklatan dati linutom tapulutanak di tarwar. Oh, sige. Bakit? Umay ka mga na, pagpagunyan kayo tayo, di ka mo ta. Ay na, sana kang palang isistorbon. May isa ka mo't nakakulkulit ka. Anya? Ada ka di basol ko, bakit? Nakakulkulit ka nga rod, sang-sangpit ko, makita mo sang-sangpit ko. Pag inanayin nagmat, alangamat nga mga nakadagos. Diyos ko, ayan, nabanugak lang nga rod, agmalmalamak di eskwela nga nagan-anos nga dagiti, agkakatulin ng bing. Sakit kasta nga, dagulit ka. No, Jack ko man nagununin, maawatam ko man nga nabanugak. Ay, no, Diyos ko mataya, sa pala nakawarwara dito yung kwarto. Apo, Diyos ko. Ito lumabasak dita ruangan, ay nakasagana man ti arak ni tatangan. Kasta kanahin yung masangpit akon, Diyos ko aya. Nakapabisit. Apos ta, mabisbisit ak lang di eskwelan. Sa pala kastoy. Anya? Saan ka nga gungungat bakit? Api nga. Bakit? Ada ka di problema? Ingkay di kusinan? No, di mo kaya't nga sikat ipagibunto na kadagiti pagibunto na tipungtot ko. Ay, agap apa kay kaday? Saan tatang? Saan kami agap apa? Aglabing-labing kami. Oh, apa niya aya? Nakita, nakaisaga naman dati inumin yung jerwaran. Kanayon lang akstat madanuna ko. Nakarugrugit i-jerwar tatang. Uri ko mamala data agsagad mo't. Nakadado nga bulbulong kadaan niya. Ay, jak nasago itayan at napanak nangayaw ti pagaraw. Ti kunayo agad inunayo deta napan gimatang iti arak. Diyos ko ayak kanayo lakat. Wala nasaya at kanayo laengan. Stressak lang ako din di trabaho. May stressak to pala dito balay. Ay na Diyos ko ayak. Dahil ti pagbakbakit akon. Bakit? Anya ka dito pa ka-stressam? Ado! Di ka ti ubing ang kakatulan. Mesa dito ka anak kamon. Ni. Aguri ka. Saan ka di nga? Saan ka di nga di mo amot agungot ka dagiti ubing? Isang orti, agdindin namag ka dagiti naganak ka dagiti estudyante. Wen, saan ka agungot ka dakwada? Tagtap-tapelak laeng. Jak kayat tayo may istoryada kanyak. Jak kayat nga ada ti masasauda kanyak dagiti naganak. Jak kayat nga tayo ibagata nga naungatag. Agay mapuno anak bat? Ano sak lang, kakaasyak namang tir-tir-tirik na kakaasyak namang tir-tir-pil ti bagik. Uray no makababautan na kadakwadan, makakadkad dila na kadakwadan, makasipsip at na kadakwadan.
Sakit kastoy nga masangpitak nga nakawarwarad sa sango. San maringringa kada kayo. Diyos ko aya. Pagtalnahan nyo man pala ang tilubong ko Ikandak lang ti oras. Manulaan nga oras nga agtal na lang ti panunot ko pang asiyo. Nakaringringgor lang arodan di kiti ubing in eskwela. Maringgor anak pa kada kayo di balay. Anya? Sige. Panawag ka pa lang dito. Bakit? Mga anak lata na may sak. No kasta nakaturugan ti anak ka, barak. Uwin tatang. Ito na bang ko sinirip ka naturog madlanan saan mo't nga nanganan. Hey, kasta nga talaga ni Helen. No kasta nga ma-stress. Pagpupungtutan na ti amin. Uresyak nga ama na ke ungungtan na. Nga kasla pa nagrik na kesyak ti pangibubuntunan na ti pungtot na kadagita estudyante na. Urino awabot ya raramidik. Ay, bakit di ata di mo pa'y nakita dati kakakaruan nga raramidin na ko. Ha? Anya dati kakakaruan ko naman data. Ay, agibuong da itano. Kasta ulit isuron na. At nga ngamin dagiti estudyante nga nalabos mo't nga main ti madi nga raramidin da. Kitpiman mo ti anak ko tip-tipilan na ti bagina ta. Ija ka mo, agibalod da kanumutan, kadagiti maestro, kada maestra nga mangdangran, kadagiti pupils da. Di da kanumot kayat nga maibalod, wenno maikasaw, maidaraw. Ay, kat no gaagawid dito'y. Dito'y na nga ipiksan tirik na. Ay, so nga, awan tinagbayag nga nagbaling nga nobyo na. Anya? Ang baring nusikan ti agbayag baraw. Baring maanusam ti anak kao. Ti kasta nga ugali na no kasta nga sumangpot manipod ti pagadalan. Ang nasingpot nga maestra ni Helen, tata. Isuti ko na dagiti naganak kadagiti estudyante na. Nasingpot nga talaga baraw. Awan ti sapulek iti anak ko ti kinasingpot na nga maestra. Ang nauyong isuna do at dito balay. Anya? No kasta? Way, nasingput nga maestra ti asawam. Ngim nauyong nga asawa. Nauyong pa'y nga anak. Pati siya kami uyungan na. Api nga di yung baga kanya kinete. Di, tata, isumulagayam nga kaya't yung ay paasawa kanya insigidan da anak yo. Tapno sigurado. Ay, kiuna baraw. Tanasingput mo ti anak ko no saan nga may stress. Isu nga anusam lang no kwan. Niya. Ang tata. Kasano nga ron? Adamot trabaho, ija talyer. Sa kamila agkita no gabgapo na ti eskwela. Kahit nasaud sa kamila agkita no kalkalpas na nga gapo jay paka-stressan na. Kasta nga talaga abaraw. Isong aglisi kalatanukwan. Di kalata agun-uning nakas kanyak. Uren no agsasao agung ungay bebe aglatan. Angim di damaw. Ay da. Kurang nalamot idi ake. Anya tata? Agsapol ti bautin na. Iso nga. Agsagana ka baraw. Ang mga no sikat pangibuntunan at pungtot na ti estudyante na nga kayat na bautan. Nya? Eh, madiatatang. Nay, alamangan kan bakit? Itulog kanto ni pagadalan, sakto mapanagupin di talyer. Agyaman naklakay. Pasensya kan no, saan nga siya tinagisagana iti pamigat. Sakit ngamin ti ulo. Kaso nga, saan ang kabimangon nga dagos? Maawatak bakit? Ala, kadumtimangan nga ron. Ken, pasensya ka na, di kalman. Nasikati nagibunto nak ti pungtot ko. Ay. Numabalbalin ko makatsak kahit nga may stressa.
Ah, Angin ka sa pulak mo, ti pangibuntunak ti stress ko. Tama nga nagmauyong ka. Ket, baka man nasaysaya at no, agunget kamat sagpaminsan iti eskwela, tapno maipek samot ti pungtot mo kadagiti estudyante. Saan na mabalin? Adda iti lintig dayta nga saan na mabalin nga dangran dagiti agad-adal. Saan kumet nga baga nga dangram ida. Pag bagbagaam lang, ay nasaan nga pinadas ko nga binagbagaan idan. Awan na pulos. Tidingding ganda. Iso nga, no kasta nga may stress nagado dagiti mapanpanunot ko. Nga namabalin la ko mga bautek ida, isakok ida, ibitin ko ida. Talaga nga aramidek ko man mabalin laeng. Agim saan mo nga aramidin na kita. Isong arod. Ay na Diyos ko aya. Tila babawing ang nagbalin nga maestra. Angin isumat ti passion ko. Kahit ko nga agisuro ka digiti ubing, jakmat among kakastigayam ti maitid na kanya. Iso nga pasensya kan no adaman ti naisaok nga madiidikal man lakay. Okay lang bakit? Kumsapay ko ma. Saan ngagnanayon ti kasto eh. Medyo nasakit mat digiti insawang mo di kalman. Sorry. Pilpilitik mat. Angem no talagang nga naluko digiti ubing ngamin ket talagang nga matrigger ti riknak. Alala babaangon. Importante importante ket nagsarita ta. Sorry. Okay lang. Sige, mangantan. Tarumortan ton. Saan met ket di nga inaldaw ka sinyong kasta nga matrigger tirik na ni Helen nga asawak no adala nga talaga dati madi nga inaramid ti estudyante wenno pupil na nga naka-stressan na ti uray la iyawid na iti balay mi deta nga stress na iyawid na ti pungtot ken sakit tinakem na ket dito ito balayen nga ibuntun na kada kami kay ni Tatang deta nga pungtot na. Ket ni Tatang tunggal agsango kami kasinyong ket kanayo na babalawin. Ni apay Tatang, at basol ko. Kiti amok ka ket ihawid mo ti anak kaw. Ay na, ti amok no. Agtalabot tin ti lubong kaw. Agim saan bay? Ta dito kay mut nga agyan. Akit tiket pagsayaatan na. Adan kadwak nga agsipaw kagita nga pungtot ti anak kaw. Unay mo ti Tatang. Punit adda kadwa yung agsipaw ti pungtot na. Sa bagay Tatang. May metmot kit di detan. Kesa ibunton na ti pungtot na kadagiti ubing na dagiti estudyante na. Unangin madimay. Kitaim ket nay. No agpungpung taw adda nga bumakit ti langana. Problema ka Tatang. Bakakit no maapektaran pa iti plano mi nga madda ni ti anak. Ayun apay awampay. Awampay ka Tatang. Nadatngan manen. Ket kanayon met nga ipadpadas mi. Ang yung bareng saan pa nga naikari. Bareng dumting tumutlaeng ti panawin nga maipayan kami iti anak Tatang. Alam magarot baraw. Tabareng isuntubay ti kadwata nga pagibuntunan nan ti pungtaw tapno talutay taon. Anya? Isaan mo Tatang? Aban. Bareng no talutay ton nga para sipaw ti pungtot ni Helen. No addan ton anak yaw. Anya? Ngalaisat mo kid din baraw. Tamaturog tan taon.
Nasingpet a maestra ti asawa ka sinyong may pagpanakkel ko dayta. Tadayta nga rod ti imahe ken impression dagiti naganak kadagiti isursuro ti asawak. Ngem no dumtengen dito'y balay ti asawak, detay nasingpet a maestra ket agbalinen nga nauyong nga asawa, nauyong nga anak. Tada kami kinitatang nga katugangak ti pangibuntunan nat sakit tinakam ken stress na wenno pungtot na. Iti agdama kasinyong alamaw awatak man anusak ti asawak ti paymaysa nga parikot ko bakakit no bakakit may sa pay nga rason no apay nga di kami pay nga naadaan iti anak no apay nga di pay nagsikog ti asawak taure no kanayon kami met nga garamid kanayon kami met nga agkanaig baka gapot stress na ket narigat ka makabuo. Dahito nga rod ti pakasarita ak kasinyong nga kayat ko nga pabalakadan kada kayo anya ti kasasayaatan nga aramidek tapno no agsayaat ti langen-langen mi ti asawak tapno no ti kasta ket matulungak ti asawak nga maikat dati nga stress na dati haan nga dati aksla ag breakdown ko ma dati no matrigger ket kastaon iti pungtot na posible ka di nga maka-apekto ti panagsikog ti babae dati kanayon nga pan naka-stress na. Tulungan dakman kasin, iwanwan dakman, balakadan dakman, pangasiyo. Ket iyon akon ti agyaman kadagiti makete ti balakad. Agyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga pakasaritaak. Nasapay kumaket nakaited adal ken nakaibatit pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimgeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Toy nasingpet a maestra ti asawa na nga nauyong to'y nakaasawa ti maestra nga nasingpet ngem nauyong nga asawa ay basta to'y ag problema apagayam mo kunaklatan Romnik iti probinsya iti Abra.